Fantasy. Radio Fantasy. Oh, yeah. Ura je natanko minuta do 9:30 in mi dva smo prej rekla, da dobimo visok obisk, dobesedno, ne? Dobesedno. Visok obisk, tallest. Yeah, the tallest visitor here is... Dobili smo dve košarkarci ženskega košarkarskega kluba Cinkarna Celje, Lea Bartelme, poudarek je na E, ne? To ni tako važno. A ni? Ne, sam da prav izgovorite. Kaj bi se pa lahko izgovorilo napačno, koga izgovarja tvoj primek? Na vse možne načine. Barthelme, Bartolme, vse možno. Bartemle. Bartemle? Tudi. Ok, Lea Bartemle. Ja, ponovem. In Taylor Rose Simmons. Yes. It's correct. Correct. Thanks for having me, Janko. A vidiš, ona tudi zna. Ja, Janko, ona no tudi ve. Janko. Huh? Janko. Janko. Jo. Yeah, Janko with the Yo, J. yo, with the The J. silent J. Imam pa eno vprašanje, ne? Ker sem zdaj gledal zadnjo tekmo, ko ste igrali Nikšić, ne? In je bil je rezultat 135-42, razlika 93 točk. Kaj je to? Kaj ste pojedle, Leja? Mislim, da je bila tam, cela pot je bila kar zanimiva. Smo imeli, pokvaril se nam je kombi. Reporting live from the freeway. It's quite a beautiful day. Vozili smo se, v bistvu šli smo ob 9 zjutraj, pa prišli ob 11 zvečer. Tako da smo imeli veliko časa, da smo se podružili, tako da kemija je držala, pa se je pa tudi na parketu mogoče izrazili malo bolj. A ste to jezne, ko pridete na igrišče, da to mečete na koše? Da... Pa ne vem, nam bolj uživamo. Zdaj pa konci za konc samo še eno rubričico imamo. Fantasijeve karte skrivnosti. Si upaš? Potegnijo. Vsaka ima dve. Okay. Taylor, you have to take a card. You have to show it to the camera, Okay. the black one. And Leia will translate you the card, okay? Perfect. Evo, da smo Prva razložili še karta. pač Lej, oziroma Taylor, kako more... Evo. Okay. Ok, zdaj pa Leja preberu v slovenščini kar takoj. Okay. Če bi lahko poslušala samo eno pesem do konca svojega življenja, katera bi to bila? It's easy. If you could like listen to one song entire life, Yeah. which one would it be? Oh. I might have to say... Something by Eric Clapton. Do you know Eric Clapton? Yeah. No. Okay. Okay, Tears in Heaven. It's a beautiful song, but it's so sad. Yes. I think I might go Wonderful Tonight. It's a happy song. Okay. Ok, Yeah. se pravi, komad, ki bi ga Taylor poslušala do konca svojega Wonderful življenja Tonight. je Wonderful Tonight od Erika Claptona. Ok, in Leja, zdaj zate enako. Ampak, s tem, da ravno tako potegneš, pokažeš v kamero in prebereš takoj, brez razmisleka in čim prej odgovoriš. Okay. Ok, mamo. Kaj je prva stvar, ki bi jo naredila, če bi se zbudil kot ženska moški? No, ker pa vej. Šla na WC, Stoje. stoje. Okay, she got the question, what would be the first thing to do if she would woke up like a man? And went to pee. Okay, quick one. Another one. Oh. Let's go. Še eno, ki imamo tukaj za Taylor. Bi raje našel ljubezen svojega življenja jutri ali zadev na lotu naslednje leto? So would you rather meet your love of your life tomorrow or you will Or you would hit the jackpot next year. Yeah. What would rather? Oh,
is the jackpot? Are we talking a million? Yes. What if the love of my life is a millionaire? Oh, Oh. that's... I'm gonna say I want to meet the love of my life tomorrow. Okay, torej, rada bi spoznala, pač, rajš bi spoznala ljubezen svojega življenja, ki bi pa po možnosti bil tudi milijonar. Leja, daj še ti. Ja, hitro že ti. Smo? Če bi naenkrat postala nevidna, kaj bi storila najprej? Svet nekaj tazga. Leja zardeva. Kaj pa vi? Predstavljaj si, da si nevidna na tekmi. Kako žog bi ukradla. Ja, to bi bilo kar zanimivo. Ali pa prestrašila, da bi predstavljala kakšne predmete po hiši, pa bi pa videla reakcije drugih. Leja bi bila rada ghost. Ja. Leja, the duh. Deduh. Ja, cool, ne? Smo pod streho. Smo pod streho, torej. Ok, Leja in taj. Taj. I can't take it seriously. I love it. Ok, mi tu. Ok, hvala lepa. Se vidimo. Hvala vam. Čau. Ciao. 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 Evo, for you song. Radio Fantasy. Radio Fantasy.